Ai tau nuu mai loa ma suchi ma peanis mai le vaenga a le Samoa campus mai I alafua. Ia penu sina mai le toninga au le leila nuana nei tae au. Ma lo se fo manuia a chi ma peanis nei tae au. Good morning. Good morning. Mai mo fa forma le tsu nei tae au forma ma tsu fi timu. Yo, ki munga fa pea o le alu koi mai ia ma kai wo leo koi mai. Si fo malanga king o remba le nga ia tsu le mo tsu nei tae au. E alu nei. Fo na le awai mai eleus. Malo fa tai o te lono le tatu tai mi ole ala fa tu leva no te lu sa no al tu langa pena ni so fa mana tu mal tatu Samoa campus fa mole. Yes, good morning. Hope everyone is staying dry on this wet Tuesday morning. Just to reiterate, next week class will start on the 24th of February. However, the enrollment closes tomorrow, 19th February. So what you need for those who still don't know what to bring in is one passport photo. You also need your SASALASI results if you're just finishing high school, as well as your birth certificate or your biodata page. For those students who want to enroll in foundation or prelim, foundation or the total marks or the SASALASI 200 and above. If you haven't reached those marks, that's okay. You can enter into prelim. Prelim, as we've been saying the last few weeks, it's equivalent to year 12 in high school. So if your results aren't as good as you hoped they would be, and they're 200 and below, you can enter as prelim. But you need to get your stuff in today or tomorrow, as last day is tomorrow. Yes. So tomorrow's the last day? Tomorrow's the last day. Okay, Chi? Yeah, whakataya mo lewa no. Ia leo sau no fo ia pari tūlanga leo lo whanga solo pele ristalanga o nevei tūwanga. Yeah. Au le siwanga tāu o māsainu of silei mā tū o tātou skosipi. O tāi au foi lai whanga tai fo ia o tātou forms o tātou skosipi se fulu Bachelor of Agriculture. Fa postgraduate diploma in agriculture. Ia Maritolu Foundation for Savai. Ia Maritolu Foundation for Upolu. So for all those who want to try out these scholarships, moia vanua se le loa po fe me laki fa atumu le form va ai uma vaenga is wa le si vaenga ta ua lave ma sainu na mato fa ilo ia lom fa nau e ala na le mo we si vanua isi lom fa nau ono we vaenga o pe fa atumu le fa atumu ina yo fa tamala la fa ai fa tau fa le pe fa atumu fa ato uma vaenga is mo mia ona ma failen consider wa no faanga ia le faile screening of aqua incomplete wa ese foi lo pepa au tai au foi la faanga ta uma tato skosipia lo anga le mail ma lo tu lango agriculture ia le fo fa safo wa le sa lo sfuru tato skosipia ia le fa safo ono wa le o a toa lava na whaonga ina alum whanau le lua sifuru na. Ia leo mo lewa noa e o esi vaenga reo o malako Bachelor of Agriculture e whaila to postgraduate. Ia mamau e fo ia vanua tātou tausanga whaavai. Ia nais ko sipia mo savai. Ia whapena fo mo upolu. So please mo ila tō ia le I vaenga umane e tōlu. Ia tae au whaangata I le vaenga. Mane. So au fai tau a tua vano sko sipia a toa ringa o takus e ruse fulua. Yes, full. Ia Te le, ia wai pe o lesi feeling ar kako kungu. Kero kako, o le mero whakumunga le fo. E ngā aia koe le fo, fo le kusa ua whaki aere whai kaua le le fo. E ngā whatoa toa le fai taunga o le fo, e maramalama I fo. E whaingo fia nei vaenga pe al whatumunga lo fo, le te restala I fo I mo le restalanga le vaituanga ne. Paua me I whaatumu whale leima, a watu uma vaenga I e mana o mea le fo. E au tae au la lea samun mudi. Wala se fai no mera fata tai o aloma fa nau le te mo la se si le foi tau compare my last year to tele ne to sa pe to tele to sa se matune il sei mi nei lo so tele anu fa nau to sanga nei ona o te masalo o pe on mata tano ma pari ma tele o mai tsonu so tele ona ia lom fa nau ia sa tau ona tau sanga sfulu lua alena vesu sa salasi o te masalo pe o vave ona na sua esa sala si o tau fa le tonu wai rana ia lom whanau ia pelan sau no pari le maua leva no mato prelim tu sala le lafta le wa sa wala tol pa foi masani a foi lima tau sanga le lai fai le o toi atu to tele yo na ia lom whanau le preliminary toi atu toi fa tau fai mela to sa sala well that's the equivalent sa sala si
Ia, o nai wawanoa na, im whai ono o anga i tūnu tau sanga whaavai. O le tūlanga ana i whai numero na tō te le o alum whanau tūlanga ana prelim. Wai le o tō e mawhai e anso, aveni repeats ka le ia 13 i taimi nei. Ngaka me kōwai kaimi, ia. Oi kiele pati pasi. Ia, kaulei ko la repeats. So what's happening this week and starting yesterday for our Samoa campus is our enrollment fair. So yesterday, Monday, today, Tuesday, and tomorrow, Wednesday is the enrollment fair. If you want to come and ask some academic advice, any questions at all, you're more than welcome to come. This is also open for those who want to do postgrad as well as undergraduate. Savai, today and tomorrow, our team is over there for enrollment fair, so you don't need to travel over. We know the weather is a bit bad, so you don't need to come on the boat. You can go directly to our Talanoaga Center, which is located in front of LTA, next to the Mesk Library. Yes. Vaenga whawhaingo fia mona i alum whanau sa waichi. Ioi, wai le peo asola sa masa ne sa umala umu mai sa vai. Saimi ne wa mawhaia ona e nofo e sa vai i le malu o lo a inga sa la whai. Ma le tau mai foi ngā umu i ne a wa makapako whai kemi ka ko mai sa vai. Kaki sa vai vali mai a waka ke a whakasi a sa ui mala umu. Ke ngofo a onga i la inga lele. Sa rola i eo sa garu pasia waru ma lesi ne umua. Sulanga na o whawhaingo fia i o tā o nei ma tā au le enrollment sa savai tā tō umale sa la whai o iei whesilio mo mia lo iei team lo iei teimi nei lo iei li sone i a whapena fo i rei mai o i a sua ne ai mo so wawanua nei aso a uma whesili mwhapita auli na iei o nei a le aso mo o tō orientation sa la whai tā au langa o matoi si waenga le i upolu i a mo le ngaluenga whamasani a mo alum whanau o sala whai. Le tere fo ia am tā upu inga o tā ua online. Whai ana o ngā mai whale. Se whea whiwai. Ioi, se whea whiwai. Ia ngō kā koe whiwai ia. E ki anga whea ko o whiwai e whiwai. Ka whea kau ia kama marikei. O le kumu o whiwai. O ai si wai ngā tā ua. Tauna si le whia le tunu mo tātou le stana le tutoi. Yeah, so there's no enrollment fee or registration fee. Tomorrow is the last day, so if you do know you're interested or if you want to come and seek some academic advice, ask questions, today's the perfect day to stop by and as the applications close tomorrow. If you've already registered for foundation and you want to apply for the Government of Samoa scholarships, you're more than welcome to also pop in today as they close off tomorrow. O la lava e maua so soani ngo tai au tō. O te mine matua whalesa, te mine atua lesa whae tato whalau i loa o pili umali University of Pacifica i saute mo Samoa. O 5% lo pa uwai ka. So o le 2025 is the year. Yeah. This is your year. Sio Eli, this is your year. So we are. Whawhel tūlanga fo ia tutoi o tamaiti. Oi, okay. So o le tato school tutors, wai te leo na i mātua i o wala au mai mo le year 12 ma le year 10. O le trese year 13. O le asa tōlu o mati a matai. A le o mawhai fo ina sua tu mātua mai a pepa resala. Okay. Se lau tā la mo vai aso se fulu. Ia sua tuala ia mwhatatata no tamai tai o reima le masaini ana whai atu pokalame. Io i tonu ale ngafa malvaenga le o school tutors. Okay, mana ia. E te si vaenga me ane mo misi taro whatanoanga wha mole tima, Valis? No, I think we've covered everything. Just want to say a big thank you for having us from last month all the way up to now. You have an awesome program and a good reach online. So thank you so much for all your assistance and welcoming us every Tuesday and Thursday. And yeah, we look forward to continuing this partnership with you and welcoming all our students this year to semester 1 2025. Yeah, te wasalo o tato pokala mulmuli le nei vai tu wanga. Yeah, ia fatatali atua o lum filisi. Fai mai a lua o lua lima lua tau sanga a lua te leo toi o hatu lava. Ana lua o tolu lima. Malia tele lava fai ma tiu te tau sanga ia ma fatai tele au leo sau noa padi fatai mo le avanua le USB mo le ono valu lima ili lalu lang. Yeah, 685 to the world. Thank you very much. We've enjoyed our time here. Yeah, time. Te tele lava. O nau whaafonga mai mo le tunu Talanoaga mai sui le Samoa campus. Ia, au ne ingalo tātou restala toi o tai au. Tāpunia lea pe a whapeo le te mai mo mai whaafonga mai.